Mr. Chairman, respected Srimati Minchin and
children of late 𝑭𝑖𝑵𝑵𝑰𝑺. Friends gathered here. I stand here on my own behalf and on behalf of the government of Nagaland to pay our last respect to our departed soul of late 𝒀𝑇𝒧𝒀𝑐. Aji Nagaland Assembly session ase. Itu pra Honorable Chief Minister to Assembly chari gana jabale na para karne amar ke athaise. Ami sob naam the ami yate khara kori ase. Chief Minister pra tai condolence message pathaise. Itu na pura gede. Ami ekta duita amar sati 𝒀𝑚𝒀𝑃 laga alok pwede ko. Amakan sati 𝒀𝑚𝒀𝑃 kiniga bacha demte aise ami nazane. Hoilebi 2013 12 Nagaland Assembly ahademte tai independent pra elected people hoigina working constituency pra tai aise. Independent MLA होले भी हमारा काम मिलने की ना पूरा 5 साल काम करेगा ऐसे. भाल टाइम दे, बिया टाइम दे, हमारा डिजन चारा ना होगा. एक लोग थे काम करेगा ऐसे. अभी तो लगा नेम जाना तो कोथा कोबो को लेता है एकू नारोके की monte ase saba sabi ko aro itu koi dise itu monte narake underground leaders hobe overground leaders hobe political party leaders hobe tai ki ko bole mon ase eku hesitate na koi na koda ko mon itu mon sapa sapi mon ase watu itu ami jadi se any situation political situation up and down है पहले भी ताई ना हिले एक ही लोग थे बाहर चली गए और 2018 ताई आपको re-elected हुए थे अब एक ही लोग थे last 13 Nagaland Assembly अब एक ही लोग थे itu हमें जाना तो ताई 2 साल हमारे डिजन एक लोटे काम करे हाथे अभी ताई लगा भावना ताई लगा काम करा गलती मानव करने बिया हो गले काम करा अभी दिखा नहीं अभी इधर विटनेस दियो करे और ताई कितने भी बिया पा खोंगवा इधर ना करे मुख पर तो जोर कोदा करे बल्कि मन सभा सभे में 2 साल हमारा एक किलो 60 members हमारा opposition less होने काम पूरा आते भी हमारे साथी के भी अभी को तो मंजूर हो गया ताई लगा way of life ताई लगा positivity की भावना से तो काम सीधा सीधी पूरे आते हमारे साथी के इधर honorable MLA ex-MLAs itu kami sob amal lote monjora sebla abi itu sob madon nam prai itu koi dia aji time nai itu pra sara chari poage de ami amar side pra idega sudden news patu ekdom shock hoise kali ati 3 days back tai Delhi pra amake phone korise बताए कैसे अभी रीचेकअप करने दिल्ली गया से किने का से कैसे सब ठीक ठाक है इधर हॉस्पिटल पे अभी रीचेकअप करने ऐसे इधर सब साइड में आई जाओ जैसे अभी ताई के कैसे इधर बार इलेक्शन दे ताई जाना है पहले भी मन तो ना करेंगे अपनी 5 साल भीतर दे हेल्थ तो ठीक हो जाए
next isor mor bolda ku chance pai jab politic to inika situation ase itu bear koribi koina amar ju khoda korise to tai nai thik tak koise jabi 2-3 din hoy gena aibo tai telephone pra kotha korise itu pichete amar mai ki tai jimbi pichete aku ekbar kotha korise look na kori gena inika sudden news pado amar mon bi ase holebi ki korbo isola program ase tar laga maiki tar la bacha government side pra ki kam koribol ase modot lage temte eko hesitate nokribi sida chief minister logot dibi amar logot dibi amar sathi ke logot sida aigena koibi amar ki pare tai na thakle bi amagan modot koribo koina ami idu assurance diase idu chief minister pra condolence message pathado ami purai dibo condolence message. I am saddened to learn about the sudden and untimely demise of 𝒀𝑶𝑵𝒀𝑗𝑺 former minister and former member of Nagaland Legislative Assembly today at New Delhi. 𝒀𝑶𝑵𝒀𝑗𝑺 was an energetic and promising leader. He had a deep passion for politics ever since his younger days, serving in a number of associations and unions in various capacities, especially for the upliftment of the watching area and the Konyak as a whole. So much so, he took voluntary retirement from government service to enter politics. He was a sincere, hardworking, and soft-spoken person and a capable public leader. He cared much for the welfare of his people, and his demise is a great loss for the state in general and Konyak tribe in particular. I, on behalf of the government of Nagaland and on behalf of my family, extend our deepest condolences to the bereaved family members. Our prayers and sympathies goes to the family members, relatives, and friends of late 𝒀𝑶𝑵𝒀𝑗𝑺. As we mourn his demise, may God Almighty grant you strength and solace as you come to terms with this irreparable loss. May the departed soul rest in eternal peace. 𝒀𝑶𝑵𝒀𝑗𝑺, Chief Minister of Nagaland. He has written to Mrs. Mention Konyak and children. Ami Chief Minister aro Government of Nagaland Nampra Idia read ekta lake pratente. I request all the honorable ministers, advisors, MLAs, those who are present here to rise up and pay our last respect to the departed soul. Thank you. Mumbai. Okay, Mama Po, I'm Lan, Union President Wayanga student and your KNSK Molan 𝑭𝑖𝑵𝑵𝑰𝑺𝑍. Respected Chairperson, respected mourners
thank you for your time here with us. 𝑦𝑚 was our leader. 1987, when Konyak Union was yet to form, there was a little problem among the community with other tribes. With his word only, that decision come to them, and amicably. That was the time he has given a vision to settle down peacefully. From that day onward, the Kohima Union Konyak was formed. Last year he addressed to our union general meeting, and he shared his doubt, and he has given his best. September 26/7, Konyak Church Kohima celebrating Golden Jubilee. He addressed us as an exhortation, as a speaker. In between his treatment and his health care, he came to us and he addressed us. He was the man whom we cannot forget. Always available, helpful, and jolly. Anything the community, the society wants, he used to contribute, he helped us. As an MLA, as parliamentary secretary, as a cabinet minister, he was all the time available with us. Only these few months, we regret that not willing to, could not be able to meet for the further time. Not contesting this time is his best decision. Therefore, the Konyak Union Kohima, the Konyak Student Union Kohima, Konyak 𝒂𝑶𝑳𝑃 Kohima unit, we are all here. There are 1,000 people who are mourning behind us, for which we came down all along from Kohima and we convey our message presenting like this. Malak Buddha, the Buddha Lame, oh, you know, Buddha Montana. You are many young Hayimlan, young Adoku, Elia, so Catholic got out of the family. Now, all young moon, now you so long young moon. Now, so my back. Come on, I need to young. Come on. 이시부 왕성하고 드다고 마음 다이담 중바 아니요 디마고 보면 용바 이런 볼롱 아니요 dignitaries, government officials, deputy CM lead Kurigina elected members kan aro alag-alag jati bra himan jom ahigana munduk itu time de Syukur pani ulah temde, mundu pura temde, ahise abang ikan so time tiani mide. Konyak Union Kohima nampra itu chana dia se. Ami konyak kota di kobo to sabak to. Kohima me, waktu Union kumang gua baje yolo. Iengo pande waktu Union kumang yang. Deni tungu ye, waktu Union me, ini kuksang orang, waktu Union Kohima me deni tungu orang. Tapi deni 이 번역 커뮤니티 부부, waktu Union Kohima bu, 이 lemah bu, cayanga, tuman, mongsangnya sebayungnya, debu, hadawa jelak. Ini sekema, ijen kita kan bangunan, ibu ijen lah, wanginya ibu ijen lah, debu ijen, hayangnya, ijen, imang sida dengan apa jailah, hayangnya, ijen lah, hayangnya debu so. waktu me, 정부한테 잡을 종양부, 보스턴은 잡은 모양부, 공금부 잡은 서양부. 아무 갈면 나 오야가 나는 국지가 자오잉이, 나는 오이오이 받아
khao cái công mới cũng sang nghiền đi cái bay à thế gì đó các tôi như mình khác lại chỉ tắc của ông nàng không có tắc ăn bữa yang gue tắc yang nè wang phê đi yang tắc yang cái nó hay mấy cái yang luôn yang gue nang à mấy lắc chỉ tao yang mà không bữa yang gue nang à hay sao đâu yang mà nang à đâu bu nang sẽ có nhưng mà mình chịu hai những lần yang ăn lúc sao đấy mấy cái mông luôn tao hộ nang bu chú đây gue trong mày ăn không có hoặc chừng chừng nè yang ăn nhiều gueyak chừng nè yang ăn hai man chừng nè ăn tao ya ang hi như mấy ngồi ya vậy như mấy không có nang ai ya tây ya yang ha em chừng cái món này ibu hạt đâu hầm gì hoặc chừng như này gue mà mình này em đây nang bu em tâm nang bu đâu gì nên yang ơi em chừng ta cái tay ấy mana karena tay teman tay ibu no ya na macam yang ayam lah jadi simpayo lo pada ujian tay begini atau itu mangsak tak sana teman banyak elected members anu indo yen tu sablang nilai mana bisa atau sintenang jadi amat sati yolo murija karne montuk paigene kanji bole kimman manu Kohima Dimapur Nagalpura aise itu kan logote ami ekta duita kotha kobole mon ase project elected members aru in illo number sati yolo do hero ase para manu tai ne mora tamte aru kotha debi tai para manu physical की दिवी पारा मनु पॉलिटिक्स लगावी पारा मनु आरो आमान 10 years एकी लोगो था दमते इल्लू दिवी ताई एको भय नाय भाषा कथा कबले आरो मानु के फेस नसाय सीता kwa मनु एनेगा एकता कुरिगिने आइसे किंतु আজি ताई आमाखान सारेगिने पृथ्वी सारे जाय जा परा आमार पंजाब इलेक्टेड मेंबर्स सब আহিবলৈ পৰা নাই বেছিভাগ আহিকিনে আছে আৰু আমাৰ ইষ্টাৰ্ণ নাগালেণ্ড লেজিসলেটিভ ইউনিয়ন ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ হৈকিনে আজি আহিকিনে আছে মানুহ মৰাটো এডজাষ্ট কৰিব নাপাৰে এইটোৱে আমাৰ পইলা জানি কিমান টেকন'লজি নিউক্লিয়াৰ হাইড্ৰোজেন বম্ব किसिम साइंटिस्ट अमेरिकन इंग्लैंड यूरोपियन मानु चाइनीज मानु थाकिबी मोरा तो ताई बन करब न पारे और एडजस्ट करब न पारे दूसरा तो एडजस्ट करब पारे किनिও पारे लोबो पारे होले भी मोरे बोली दिन तो एडजस्ट करब न पारे सब तो इसो लगा हाथे আছে और आबाहन पाकी एकता खांग एकता कोई ना सादियो लो जो आज ताला पाकी तो तेरा जी खत्म ताई रेस्ट जैसे रेस्टिंग प्लेस था जैसे इतिया आमी खान भी पाकी एक तक ता पोही ने से खांग तवा एक तू कौन भी रोका को ना पारे बो की पर भी रोके को ना पारे बो मोरे बोले तो इसुए सब करबो पारे इतो आने আজি सादियो लो यते मोरे जैसे इतो सब तो इसोबरा परम बनाई किने जन्म दिन दागा खत्म কৰিছিল এটো খতম কৰা দেখি কিনে আমাখান তো নাজানি থাকা তো ইসোয়ে কালি এটো ছুটি দি দিছে এটো ছুটি দি দিয়া লাগা মন দুখ লাগিনি আমি খান ইয়াতে যাব পাইনা আছে তেন্তো তাই মৰি যালিবি কোৱা নিচিনা তাই ৰাখি দিয়া মেম সব মেনজি আৰু তাই বাজা খান তাই লাগা ফ্যামিলি খান আমি খান নাপহৰ পৰা আমি খান ताइके मरम करे ताखान के मरम करले हे ये तो सबसे दागो कथा मोरे जो आत्मा तो जैसे बोले भी जिंदा रखी देखा लगे बच्चा खान माइकी खान खानदान मानु के आमी खान यो लोग मरम करिसे मरम আছে बोले एतो खान के मरम तो दिखाब লাগে एतोय आमी खान লৈ গেলে যাব बोले तो কইতে আছে अब অনর্গল মনর সাহে আছে आमी खान তাইকে বল যা সাথী ওরা রেসপেক্ট
ini aku jadi apa sekarang dulu akhirnya apa wajah seleksi number baru number ada lagi kita nang ngaji, tahu ngaji, tuman ngaji, kau ngaji, kau biar kau, saya bayar ayo. Enggak tuh nukur bina kobra, arubi khorai deh. Enggak, 1 kilo kote tak kira, di itu beratai voluntary pension lo kena election jabo kobra. Ayo, moi nisena tok pabo, election na jabi. Jai kena tuh ipa oleh saya. Boleh be? Cuman kota kau kena aise, khusyuk aise. Family kan, telaga kanton manu kan, usti kan, tai Quran ni sana, nutun manu he olah be, pelai man kota kau dia. Ayo, ring tahu yang buaya, tak tahu yang buaya. Jana saya bukan jana.